Assalamu alaikum hurmatly mekendешler. Кезектеги 3 сурообузга бүгүн биз Ош базарынын сатуучуларынан жооп издедик. Жана алар кайсыл деңгээлде жооп бере алышты, аны сиздер менен чогуу байкамакчыбыз. Анда кеттик. Эң акыркы пайгамбар ким? Muhammed пайгамбарыбыз. Жок, ажыбы. Пайгамбар деп атат. Иса пайгамбар. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Эң акыркы пайгамбар ким? Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Akırkı peygamber ben. Ава. Birinci peygamber Muhammed peygamber. Yok, birinci peygamber adam atağız. Adam atağız. Akırkı peygamber.